last night, the depth carrier rocket sent a special container with the sacred symbols of Turkmenistan, the flag, and the unique philosophical work by Sapar Murat Niyazov, Ruhnama, to the near-Earth orbit from the Baikonur Space Center. Ruhnama is a messenger of space and good. It delivers clandestine, interesting facts from the past to the present. Ruhnama is a ship. Hoş geldiniz Türkmenistan'a, Orta Asya'nın täze hazinasyna. Bizim nebit, gaz we tıp metallar baýlyklarymyz bardyr. Beýik Türkmen başy, Türkmen halkynyň atasy, Prezident Sapar Murat Niyazov sizin köp mümkinçilikleriň yerine gelmenizi taýyş edýändir. Sapar Murat Niyazov, kummallinen itsevaltias, joka johti Keski-Aasiassa sijaitsevaa Turkmenistania kuin omaa Disneylandia. Maa oli yksi pahimmista diktatuureista, silti maailman johtavat valtiot tekivät sen kanssa yhteistyötä. Ihmisoikeuksia poljettiin räikeästi ja kansalaisilla ei ollut pääsyä internettiin. Silti länsimaissa siitä kirjoitettiin vähän. Turkmenistanin 4,5 miljoonaisesta väestöstä suurin osa on muslimeja. Kaasun ja öljyn tuomista rikkauksista huolimatta suurin osa väestöstä elää köyhyydessä. Työttömyys on 60%. Kevin Frazier oli lakimiesystäväni, joka jakoi kiinnostukseni. Me halusimme tietää enemmän Turkmenistanista. Ketkä tekivät kritiikittä yhteistyötä sen kanssa? Eivätkö ihmisoikeusloukkaukset merkinneet heille mitään? Suomalaisen diplomaatin Markku Visapään ja toimittajan Kaijus Niemen kirjoitukset ja videomateriaali auttoi meitä eteenpäin. Turkmenistanin on vaikea päästä ja he olivat harvoja siellä vierailleita. He esittelivät meille myös Sapar Murat Niyazovin kirjoittaman Ruhnaman, sielun kirjan. Se oli diktatuurin keskeinen työkalu, jonka merkitys oli maan punaista kirjaakin suurempi. Ruhnama is more or less replacing even Quran. It's more holy than Quran. Ruhnama on absurdi sekoitus Turkmenistanin historiaa, käyttäytymissääntöjä ja runoja sekä toistuvia Ruhnamaa ylistäviä korulauseita. Presidentti Niyazovin oma sukupuu on linkitetty maailman historian alkujuuriin. Kirja tekee turkmeeneista ja Niyazovista meidän kaikkien alkuisiä. Lähdimme Moskovaan, koska Turkmenistanilla on perinteisesti läheiset suhteet Venäjän kanssa. Venäjä kuljettaa jättimäisen energiayhtiönsä Gazpromin toimesta Turkmeenien kaasua Venäjän kautta Eurooppaan. Kaasuputki rikastuttaa molempia. Ihmisoikeuksien perään ei kysellä. Venäjälle suuntaavat myös useat Turkmenistanin poliittisista pakolaisista. Myös heille Ruhnama oli diktatuurin symboli. If you remember the meaning of Ruhnama as a gateway to the ocean of Turkmen soul, the circumstances of trying to understand this book shall emerge in your heart. Вы знаете, цель его была такова, что он хотел, скажем, стать 13-м пророком мира.
даже не только мусульманского мира. Этой книгой он хотел подчинить весь туркменский народ вот своей идеологии, своей мысли, своей идеи. После того, как я ушел из правительства, по инициативе Ниязова мы встречались с ним. Я сказал, я буду бороться против его политики. Он мне сказал, кто тебе даст бороться? Упадет кирпич на твою голову, пострадают твои родственники. Я сказал, я все равно буду бороться против вашей политики. Но я получил 3 хороших урока от диктатора за демократию. Это печать моего диктатора. Я его ношу с собой. Второй раз он в Москве, когда убийство, опять-таки с условием таким, что на ходу поезда меня выбросили из вагона. Третий раз через моих же знакомых из Туркменистана они прислали мне презент, туркменский коньяк отравленный. В 2003 году избили меня, вывели из строя мой правый глаз. Сейчас я не могу практически ни читать, ни писать. Murad Aliyev oli paennut Turkmenistanista säilyttääkseen henkensä. Hänen tehtävänään oli ollut tehdä ylistyselokuva presidentti Niyazovista. Мы прекрасно понимали, что чтобы снять фильм о трагедии целого города, которого не стало, нужно брать за основу его историю. По большому счету, это нормальная, хорошая человеческая история. Massiivinen maanjäristys tuhosi Askabatin vuonna 1948 ja tappoi lähes 100 000 ihmistä. 8-vuotias Saparmurat Niyazov jäi orvoksi. Murad Aliyev halusi tehdä koskettavan elokuvan tragediasta, presidentti Niyazovin tarinaa hyödyntäen. Нам позвонили и сказали, что будет смотреть президент. Но когда, видимо, пошли некий кадр, где через 20-30 минут он понял, что в этом фильме нету 8-летнего бога, а есть обычный мальчик, очень хороший мальчик, но не бог, не божество. Ну, в общем-то, после этого, конечно же, я был отлучен фактически от кино. Через 2 года он закрыл центр детского кино, он закрыл Госкино. Они все стали вот такими. Вот такими. Вот такими. Yksi tärkeimmistä turkmeenien ihmisoikeusaktivisteista, Farid Tuhbatulin, asui Itävallassa, josta hän kiertää ympäri maailmaa puhumassa Turkmenistanin demokratisoinnin puolesta. Это какой-то микс из разных легенд, сказок, часть придуманная, наверное, кем-то на пустом месте. То есть не зря в этой книге нет никаких ссылок на источники, откуда была почерпнута информация. Это самое ужасное, что оставил после себя Ниязов. Saparmurat Niyazov julkaisi Ruhnaman vuonna 2001 ja nimitti itsensä samalla Turkmenbashiksi eli kaikkien turkmeenien johtajaksi. Siitä lähtien Ruhnama on ollut Turkmenistanissa kaiken opetuksen keskipiste. Diktaattorin sanoma pitää opetella ulkoa ja sisäistää se.
И в математике тоже это самое рухнама преподается, и в других дисциплинах. То есть это привело к полной деградации системы образования. Even teachers who had to teach us about Ruhnama, she didn't know what to tell. She didn't know what should we speak about. Read Ruhnama as if you are saying your prayers. Read it after you reach spiritual solitude. Attach great importance to Ruhnama. Do not ever let it lay in an improper place. And people have to read this. They have exams in the schools, in the universities, and even if to get a driver license, they have to know this. Oh my gosh. It's impossible. Bu neri porda ruhnama bayramı sağolun kutlanıqda. Benim size çuğuraktan utlayan ruhnama hem mevadın bir ulu ummatlığımızdır. Türkmenin geleceği, şu ülküğünü, şu ruhnamanı özleştirip şundan takdim alıp yaşadık, işledik, hem düzelecek inşallah. Ruhname should be a source of power that will keep hearts alert, of intellect and suitable... Hämmästykseksemme Ruhnama oli käännetty monille kielille. Käännösten julkaisijat eivät ole todellakaan kirjallisuuden rakastajia, vaan suuryhtiöitä. Joukosta nousi esille toistuvasti yksi nimi, turkkilainen Çalik Holding. Yhtiön omistaja Ahmet Çalik oli yksi Turkin rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Yesterday, President Sapar Murat Niyazov conducted an extended sitting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan. The well-known in Turkmenistan Turkish businessman Ahmet Çalik asked for the floor and presented a well-designed second book of Ruhnama published in Turkish to the head of the state. Sapar Murat Niyazov cordially thanked Ahmet Çalik for the contribution of the Çalik Holding Company to the economic development of Turkmenistan. Halusimme haastatella Ruhnama-kirjan kääntäneitä yhtiöitä ja selvittää heidän motiivinsa. Kysyä, miksi he tukivat diktatuuria ja käännättävät Turkmenistanin kansaa alistavaa Ruhnama-kirjaa. Meneekö business aina ihmisoikeuksien edelle? My name is Kevin Fraser, and I'm calling from Helsinki, Finland. Hello? Hello? I'm trying to reach Ahmet Çalik. What is the subject? The subject is the publication of the holy book. Which holy book? The Ruhnama. Okay, can you wait 1 second? Of course. Foreign purchase department. I'm working on a documentary that is about foreign companies that do business in Turkmenistan. Hold the line, please. Just a moment, please. We were just trying to teach my daughter this on the piano. Hello, I'm trying to reach Ahmet Çalik. Bakalım. İyi günler. Çelik Enerji. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Mali işler ve idari işler için 1'i, 2'yi, petrol ve gaz için 3'ü. Çalik oli vaikeasti tavoitettavissa, mutta Istanbulissa meillä oli oma kontaktimme. This is Ahmet Çalik. Yes. He's an incredible man. In what way? I mean, what were the things that struck you about When him? I met him first, I was in Turkmenistan. He was the second prime minister of that guy, the Turkmen. Yes, president. yes, Sapar, yes. He loves him so much. This is Ahmet Çalik. Yes. And he keeps him around, but he's a very intelligent man. He has a lot of things going there. Yes. Factories. I know him very well. Yes, this is what we had been told, I that did you know him very well. with him. Yes. He's extraordinary. I am okay. sure that he will be happy to talk to you. Why not? Peki, Ahmet Çalik ve Ceylan Çalik. He's never here.
Tapaaminen Zalikin kanssa ei tällä kertaa järjestynyt, mutta jatkoimme hänen taustojensa selvittämistä. Zalikilla oli erikoissuhde Niazoviin. Hän oli myös ensimmäisenä käännättänyt Ruhnama-kirjan ja käyttänyt Ruhnamaa muutenkin välineenä päästäkseen diktaattorin suosioon. Yani Ahmet Çalık'ı aşarak hiçbir iş yapmak mümkün değildi. Şeyin güvenini kazandı. Türkmenbaşı'nın güvenini kazandı. Ve Türkmenbaşı'nın güvenini kazandıktan sonra da onun danışmanı oldu, baş danışmanı oldu. Besleyecek şeyler yapıyor benim anladığım kadarıyla. İşte en son Ruhname'nin şeyini de heykelini de dikerek, Ruhname adlı kitabın heykelini dikerek bence saçma sapan bir çizgiye geldi. Käsittämätön Ruhnama kirjapatsas oli Ahmet Zalikin henkilökohtainen syntymäpäivälahja presidentti Niazoville. Löysimme kirjapatsaan suunnittelijan, joka vastasi myös rakennusprojektin valvomisesta. İlk toplantıda bize kitabı getirdiler ve kitap masanın üzerinde şöyle gösterildi. 7 derecelik eğim olacak ve şu şekilde açılmasını istiyoruz dendi. Rölyef var Türkmenbaşı'nın. Yine bunun 3 boyutlu olması gerektiğini düşündüm ve bir heykeltıraştan yardım aldık. Bunun önce maketinde birebir, yani küçüğünü, sonra böyle başladı. Büyük bir heyecandı bizim için. Türkmenbaşı kitabın karşısında durdu, böyle baktı. Kımıldamadan durdu. Yüzündeki böyle mutluluğu, tebessümü ben gördüm ve o bana yetti gibi oldu. Efendim? I'm trying to reach the assistant for Ahmet Çalık. Yritimme edelleen tavoittaa Zalikia ja soitimme samaan aikaan eri puolille Eurooppaa muille Ruhnama-kirjan kääntäneille yrityksille. Mutta kun esittäydymme elokuvantekijöinä, tiet tukkeutuivat. Palattumme Suomeen kokeilemme toisenlaista lähestymistapaa. Kevin esiintyi Turkmenistanin markkinoille pyrkivän yrityksen edustajana, joka kaipasi neuvoja. We have heard about this book that's called the Holy Book. Ruhnama, yes, and you mentioned that helping pay for the publication of that it is a useful way to the heart of president. Yes. Yes. And we asked from the president to interpret this book to Hungarian language. Personally, I met with him in Ashgabat. After this, that I got a business to got $30 million. Wow. How much did it cost you to do the publication? Oh, it was not so much. It is worth $10,000. Metodimme oli tehokas, mutta kyseenalainen, joten päätimme jatkaa totuudenmukaisesti elokuvan tekijöinä. Hello? Tämän seurauksena yhteytemme unkarilaisen yritysjohtajaan kirjaimellisesti katosi.
Это книга, которую написал Ниязов, автором, по крайней мере, который он назван, действительно открывает путь для любой компании и любой бизнес-структуры в Туркменистан. Ее просто необходимо перевести на очередной язык, и тогда Ниязов позволит этой компании работать в Туркменистане, иметь какой-то проект крупный и, соответственно, получить очень немаленькие дивиденды от этого. Started to learn this program where I make those cartoons, and I had absolutely no idea that it would come to Bashani. So that was my father's idea, because I have made a couple of cartoons for myself, just for fun. And then my father saw it, and he came up with an idea that we could do it to use as a political satire. Хочешь книжку нам почитать? Сам написал, что... Алле, у меня опять совершено покушение. Арестуйте его немедленно. Он изменит документы. Niyazov oli nimittänyt Ahmet Chalikin jopa ministeriksi hallitukseensa, vaikka Chalik ei ollut edes Turkmenistanin kansalainen. Ahmet Chalik tuntuikin olevan Turkmenistanin vaikutusvaltaisin henkilö heti presidentti Niyazovin jälkeen. Hän oli myös portinvartija päätettäessä, mitkä yritykset pääsisivät Turkmenistaniin. Almanya'dan da çalıştığımız firmalar var, Amerika'dan da var, İtalya'dan da var, İspanya'dan da var, dünyanın birçok ülkesiyle. Chalikin idean pohjalta myös kuukaudet nimettiin Turkmenistanissa uudestaan. Syyskuusta tuli Ruhnama-kuukausi. Ruhnama üniversiteye başlamalı, onun projektine bir korkunu. Ahmetcan sen bunu şöyle koyuyan, bu prokuraturan zahir, şunun kaptanına önünde ploşu dediğin şeyler. Ploşu dediğin ploşuda bağ, fantan koyuyor, onun zahir burada koyuyor. Düştün mü anladın? Güzel yeri. Güzel yeri, çok güzel. Kovadelin, Ahmetcan o medeni merkez kovaydı ya. Senin diyorsadan şehrimizi kuruyoruz. Gül yer olur. Tenis oynayacaklar, tenis oynasın. Bir ateljaz, pousa kurarsa atelyede parır adamlar. Olemme koko ajan pyrkineet kuvausmatkalle Turkmenistaniin, koska tiesimme, että dokumentin tekijöitä ei maahan päästetä. Olimme anoneet turistiviisumeita. Useita anomuksiamme hylättiin, mutta vihdoin matka onnistui. Turkmenbashi the founder, his sacred building, my permanent state, my heart and precious. You are the crown of heads, glory of tongues. Live as long as the world exists. Elimden son kolum usta. On vaikea uskoa, että missään maailmassa rakennettaisiin niin paljon kuin Turkmenistanin pääkaupungissa, Askabadissa. Kaasun ja öljyn avulla, kalleimmista materiaaleista. Ensimmäisenä pisti silmäämme turkkilaiset rakennusyritykset ja varsinkin Ahmet Chalikin GAP Insaat. Это очень необычный памятник.
И сама вот идея открывающейся книги, как они это представили, что такого нет нигде в мире, в виде монумента изображена книга в натуральном, скажем так, цвете, да, она не монохромная, как обычно бывают памятники, а она раскрашенная. На самом деле в этом есть очень глубокая местная национальная традиция. Когда-то, очень-очень давно. Toinen turkkilaisyhtiö, Polymex, kustansi sokeiden kirjoitukselle tehdyn Ruhnaman. Yhtiö oli ostanut myös oikeuden antaa yhdelle tähdelle taivaalta nimen. Nimesivät tähden Turkmenbaşyksi. Polymex on erikoistunut presidentti Niyazovin kultapatsaiden rakentamiseen. Heidän luomuksensa on myös 360 astetta auringon mukaan pyörivä rakettipatsas, jonka huipulla kultainen Niyazov syleilee kansakuntaansa. You know, the neutrality status of Turkmenistan was adopted by the United Nations in 1995. And in honor of that, this building was built. And it rotates, you know, according to sun. He always looks to the sun, you know, as if greeting sun, you know, like saying, you know, wishing all the best to people around him. On hämmentävää huomata, kuinka presidentti Niyazov on läsnä kaikkialla. Isoveli, tai siis Turkmenbashi, Turkmeenien johtaja, valvoo alamaisiaan. Наш любимый президент сам, он делает нам такую ради благо, чтобы Туркменистан хорошо жил, чтобы у нас все было. Нас раньше туркмен нам никто не знал, а теперь наш президент, он все, мир знает нас теперь. Дай Бог, чтобы он не умер, до конца был, чтобы он. Если другой человек будет, я не знаю, что будет. Я думаю, больше такой человек не придет в Туркменистан. Это Бог послал нам такой человек, Бог послал. Вот эту Рухнаму, если прочтете, вы все узнаете о Туркменистане. Yeah, it's very helpful for young people, you know, for young children. It's we can know about our history, but before we didn't know the history, you know. Do you remember any of his poems? А вот в этой книге Да. 2-3 лучшие слова. Да. У вас есть? Может быть, что нет? Нет. Askabaat on rakennettu autiomaahan. Vedestä on puutetta. Silti lukuisat suihkulähteet täyttävät kaupungin. Sanotaan, että täällä vesi on öljyä kalliimpaa, mikä tekee kaupunkinäkymästä entistäkin absurdimman. Askabaat on kullan ja marmorin kimalluttama näyteikkuna maailmalle. Lopulta pääsimme myös maaseudulle, mistä löytyy toisenlainen todellisuus. Terveydenhuoltojärjestelmä on ajettu alas, työttömyys, lapsityövoima ja köyhyys on läsnä kaikkialla. Suihkulähteitä ei ole. Kuvaaminen on hankalaa. Jokaista askelta valvotaan, mikä helposti tekee vainoharhaiseksi. Pelko värittää paikallisten ihmisten jokapäiväisen elämän. Silti yksi toisinajattelija halusi puhua. Hän oli ollut mielipiteidensä vuoksi vankilassa ja kotiarestissa, ja haastattelun paljastuminen tietäisi hänelle hengenvaaraa ja pitkää vankeustuomiota. Сейчас уже пустуют даже деревни, там не остались молодежи, все стараются искать работу в городе. Очень жалко, когда вот молодые девушки продают себя, такого никогда не было. А
Они задушили прессу, задушили свободу слова. Сейчас может критиковать только президент, а остальные не могут. Если сейчас скажете что-нибудь критическое, что-нибудь такое, вы террорист. Myös ranskalaisen rakennusyhtiön Bouyguin lukuisat rakennukset värittivät Ashgabatin katukuvaa. Se herätti uteliaisuutta ja päätimme tutkia Bouyguin taustaa ja operaatioita Turkmenistanissa heti kotiin palattuamme. Bouygues on maailman suurin rakennusyritys. Se omistaa myös muun muassa ranskalaisen televisiokanavan TF1 sekä suuren mobiiliteknologiayrityksen Bouygues Telecomin. Ranskan edesmennyt presidentti François Mitterrand tutustutti Saparmurat Niyazovin ja Bouyguesin pääjohtajan Martin Bouyguesin toisiinsa. Se synnytti synergian, josta alkoi Bouyguesin Turkmenistanin valloitus. Ja Niyazov sai ystävän, johon voi aina luottaa. Mutta Ruhnaman ykkösosa ei kääntynyt ranskaksi Bouygues, vaan Ahmed Chalik, joka vahvisti asemiaan Turkmenistanissa myös Bouyguesin kustannuksella. Monet jo Bouyguesille luvatut rakennusprojektit siirrettiin Chalikille. Я еще вам время даю. Поговорите Мартином. До понедельника вам время. Если вы согласитесь. Kun Ruhnaman kakkosteos ilmestyi vuonna 2004, piti Bouygues kiirettä ja käännätti sen nopeasti ranskan kielelle. Kääntämisen kunniaksi järjestettiin Turkmenistanissa juhlallinen seremonia ja kansallinen vapaapäivä. The members of the Turkmen government and melees of Turkmenistan, the clergy and mass media took part in the solemn ceremony organized by the famous French Bouygues company, the initiator of the translation of the second book of Ruhnama. Niyazoville oli tärkeää näyttää kansalaisilleen, kuinka demokraattinen Ranska tuki hänen ideologiaansa ja Ruhnama-kirjan asemaa. We spoke a couple of weeks ago about the possibility of arranging an interview. It's a little bit difficult for us because we are not allowed to communicate about our different sites in Turkmenistan. So the person we would be most happy to interview would be Martin Bouygues. Obviously, we're also happy to anybody else that it will be totally impossible. No. Are you saying that you will not interview us at all? You're refusing to have an interview with us. Yes. Well, look, we're going to prepare this list of questions that are related to Bouygues' work in Turkmenistan, and I'm going to go ahead and send it to you. No, I'm quite sure I will not answer. You're quite sure you won't answer the questions?
Is Martin Boij in Turkmenistan right now? I don't know. I don't have his schedule. What will Boij do in the Sorry, future to make sure that it maintains big contracts in Turkmenistan? Okay, bye-bye. Luonnollisesti myös Pariisi on täynnä Boijin rakentamia maamerkkejä. Boij teki TV-kanavassa TF1 kautta 2-tuntisen ohjelman Turkmenistanista ja Niazovista ja järjesti mittavan studiokeskustelun. Ohjelma lähetettiin Turkmenistanissa, mutta ei koskaan Ranskassa, vaikka näin Turkmenistanin hallinnon annettiin ymmärtää. Tout d'abord, nous avons commencé à travailler avec M. Martin Boij. Les spécialistes français dans notre pays exercent leur tâche d'une manière extraordinaire. Niazov chose Boij because Boij had a very great experience, and he saw a film in Challenger. He saw the mosque of Casablanca, and he was very impressed. Presidentti Niazov hurmaantui Boijin ylellisestä pääkonttorista, Challengerista, joka on kuin moderni kopio Ranskan aurinkokuninkaan Ludwig XIV rakentamasta Versailles palatsista. Turkmenbashi wanted to destroy everything around and to build a new town instead of the former Ashgabat. Boijin Turkmenistanin arkkitehtuurista vastasi Robert Bellon, jota on kutsuttu Niazovin Albert Speereksi. Bellon loi Turkmenistanin niin kutsutun arabik-skandinaavisen tyylin, joka oli sekoitus lähes kaikista arkkitehtuurin tyylisuunnista ja mahtipontisuudessaan miellytti suuresti Niazovin megalomaniaa. Boij rakensi myös Keski-Aasian suurimman moskeijan Niazovin kotikylään Kipchogiin. My question was how many people should be able to pray at the same time in the mosque. At least we can size it. I got the answer, and then I said which style. What about something like a Silk Road style? He said yes, that is what I want, but I want some modern features. Mixed. $100 miljoonaa maksaneen moskeen kupolit ovat kultaa. Marmoriseinissä ja pylväissä on Koranin säkeitä, mutta myös otteita Ruhnamasta. Tämä suututti monet muslimit, joista äänekkäimmät suljettiin vankilaan. Hengellinen johtaja Nasrullah Ibadullah sai 22 vuoden vankeustuomion. Moskeijan mahtuu 10 000 rukoilijaa, mutta siellä käy säännöllisesti vain muutamia muslimeja. Definitely, I was quite embarrassed with what I was hearing because I thought that the situation was really not going for the better. I just realized when I was back that it was not a game. It was a serious thing. It was with people disappearing and even dying every day. It's internal business of Turkmenistan, which I totally don't understand, and I'm not capable to say anything on that situation. We've done our job, and I believe we can be proud with what we've done. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que nous évoluons au Turkménistan dans un cadre législatif qui est clair et qui est assez simple. Et donc je crois qu'il n'y a pas de difficulté pour nous, entrepreneurs, à s'implanter dans des pays neufs, dans des pays nouveaux, à fort potentiel comme le Turkménistan.
Mais d'ailleurs, j'ai proposé à nos amis d'Électricité de France et de Gaz de France, avec lesquels nous sommes déjà partenaires dans d'autres pays du monde, de les aider, de les accompagner dans leur distance. Does Boege take the position that you are allowed to make public praise and public support of a dictator, but that it is perfectly fine for you to refuse to comment in public to the press on your support for the dictator? Do you think that we are speaking the same language? I just say to you that we have no further comments to make. So well, let me just ask you this. You don't understand what I say. No, I understand it. To me, I just say that we have no further comments to make. I understand exactly what you're saying, and what I'm saying is that you do make public statements in support of the Ruhnama book and in support of the dictatorship in Turkmenistan, and yet you seem to be very upset if the press dares to ask you any questions about those public statements. So, do you think that that is appropriate? Okay, shall we go? Yes. Uber, hi, it's Kevin Frazier. So we're here actually now at the Boege office, and we were hoping that somebody at the Challenger office, and we were hoping that you could send somebody here to meet us if you could come, or somebody else could come, and if maybe they could bring the copies of the French translation of the Ruhnama. Well, do you want to give instructions to anybody here about how to deal with this? Because otherwise we're just going to be here. The Ruhnama is a book opening the spring of the mind and meeting the thirst of the dry intellect. In our recent past, the number of thirsty intellects has increased. Hello? Merhaba. Hello? How can I help you? We were hoping to have a chance to interview Mr. Amit Chalik. Your name? My name is Kevin Frazier. Kevin? Yes. Kevin? Kevin. Okay, Kevin. Kevin, can you write please my email, all the detail? Is it possible? I will reach to my manager and then I will come back, okay? Hello? Layla, hi, this is Kevin Frazier. Tell me what happened. Did you find Thomas? No, we didn't. Have you spoken to him? I talked to him, but I don't remember. We talked about other things as well because we are friends. And to be honest with you, I don't think it's a good idea for me, to talk to a rich man like him. I have never been to his office. You can find out. Please, my dear, don't put me in the middle of such things. Yeah, I understand. But actually, I had spoken with Arto and My dear, I am on the street. The bus will kill me. Please, okay? Bye. Естественно, это делалось нелегально, то есть официально я занимался чистой экологией, но неофициально, так скажем, собирал различную информацию именно правозащитного характера, когда были конкретные случаи нарушения прав. Faridin ihmisoikeustyö oli uhka Niasomin hallinnolle. Niinpä häntä vastaan kyhättiin syyte osallistumisesta Niasomin murhayritykseen ja Faridille langetettiin pitkä vankeustuomio. Это был просто способ, или, так скажем, версия, по которой меня должны были наказать за мою активность. Ihmisoikeusjärjestöjen aktiivisen painostuksen ansiosta hänet kuitenkin vapautettiin ja karkotettiin maasta. Vapauden ehtona oli presidentti Niasoville tehty tunnustus, jonka Farid lopulta joutui allekirjoittamaan. Vapautettaessa jokainen vanki joutuu vannomaan valan presidentille. Ставится стол посреди комнаты. На этом столе посередине стоит хлеб и соль. С одного края стола стоит Рухнама, с другого края стоит Коран. То есть это на самом деле достаточно серьезное унижение.
прошлом году в заключении погибла Облсафар Мурадова. Ну, в принципе, я и мои коллеги, еще работая в Туркменистане, вполне осознавали, что мы делаем и чем это нам грозит. Просто то, что я оказался в заключении, это не просто так. И я это продолжаю делать. Конечно, каждый человек надеется на лучшее, но все равно эту работу кто-то должен делать. Ruhname. 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 Yes, I apologize. The soul book. Yes. Did you go ahead and do? Yes, the Finnish electrical company thought that they can by that way buy themselves possibility of doing big jobs in Turkmenistan. It is a crazy book. Yes. It was a pain to translate things which are historically wrong. Would you be willing to have an interview? Well, I don't think it's a good idea. It could be dangerous for me. I know the Orientals. There might be always somebody who thinks it should not be blamed. We had a plan of overthrowing the Niyazov's regime, but unfortunately this plan didn't work. So my father was accused directly that he was trying to kill Niyazov, and together with my father there were like 600 or 700 people who immediately got arrested. Boris Shikmuradov senior toimi pääministerinä ja oli vuosia Niyazovin lähin työtoveri. Kun Niyazov yritettiin murhata vuonna 2002, vangittiin Shikmuradov murhayrityksen suunnittelijana. I'm not sure about if he's dead or alive there. The last time I saw him it was on Turkmen official television in December 2002 when he was shown making a confession, accepting that he is a drug addict, accepting that he is a terrorist, accepting that he tried to kill Niyazov and like 100 other crimes. This is old Niyazov, gray hair, and he was normal by that time. This is new one. This is new Niyazov. Nearly every picture is edited. See the editing here. See that the head is separated from the body. This is a dictator. This is the animal. See, this is the first Turkmenistan government. At least 10 of these people are in jails. My mother, she addressed Mr. Buik, asking him to get at least some information from inside the countries. Уважаемый господин Буик, мне стало известно, что вы собираетесь в ближайшее время посетить Ашхабад и встретиться с президентом Ниязовым. Вы прекрасно знакомы с Борисом, который так много сделал для установления контактов Туркменистана с международным сообществом. Понимая, что для бизнесмена интересы его предприятия превыше всего, я тем не менее призываю вас вмешаться и хотя бы узнать, жив ли мой муж, каково его состояние. Kirjeitä lähetettiin useita, mutta Martain Buik ei koskaan vastannut. Kuten ei myöskään lukuisat muut poliitikot ja valtiopäämiehet, joille Tatjana Shikmuradov lähetti lukuisia kirjeitä. Buik Group Code of Ethics, compliance with the law, respect for persons. What about these other companies which has been translated to Ruhnama? Just a second. I have the list. English, Arab, Hungarian, Dutch, Spanish, Italian, Croatian, Spanish. Ruhnama, translated into many foreign languages, has found millions of friends and devoted admirers in many regions of the world, providing different... Ruhnaman kääntäminen avaa yrityksille ovet rikkauksiin. Käännösprosessi auttaa myös Niyazovia pitämään diktatuurinsa elinvoimaisena sekä tukahduttaa opposition vaikutusmahdollisuudet.
Valtion virallinen uutistoimisto julkaisee kaikki yritysjohtajien lähettämät kirjeet Niazoville sekä Ruhnamaa ylistävät vuodatukset. Ja kun Ruhnama on käännetty jo lähes 40 kielelle, on Turkmenistanin kansalle piirretty kuva maailman ylistämästä ja jumaloimasta Ruhnama-kirjasta, jonka profeetallisen kirjoittajan presidentti Niazovin toimia koko maailma tukee. Mitä suurempi yritys ja mitä suurempi maa on käännösprosessin ja ylistyssanojen takana, sitä suuremman propagandahyödyn Niazov saa. We Pakistani consider Ruhnama our book. The spirit of the people. Translation of Ruhnama in the Chinese language became a milestone in the history of the Turkmen on behalf of all the workers of the Itochu Corporation. We would like to hear. Due to this translation into dozens of foreign languages, the sacred book of the Book of Wisdom, Ruhnama, continues conquering the world. Recently, it was translated into Zulu language in Africa. We're trying to connect your call. Please hold the line. Merci. Hi, this is Kevin Frazier. We spoke last week. Yeah, it was not Daimler Chrysler, but people, employees in the sales department who initiated this book. So you're saying that they were acting outside of the scope of what the company wanted them to do? It was not a Daimler Chrysler thing. They did it on their own. Yeah, do you know the names of the people who did this translation? I don't give them. Why are you refusing? I mean, do you have a reason for refusing? I don't go into details. Were they fired specifically for this reason? Was this the reason that they were removed from the company? I don't give you details. Okay. I understand. We are fighting with you. The German automobile giant Daimler Chrysler Group complied with the government's request to the foreign companies to have the first Ruhnama book translated into their native languages. Eric Jonscher, head of the Daimler Chrysler Overseas, expressed his employees' appreciation for a 7-year contract for the delivery of Daimler commercial vehicles to the country at a ceremony marking the official publication of the book's German language edition. You visit the Stuttgart office? Yes, we will definitely be there. To whom are you talking? Well, we were planning to talk to you. We don't give interviews, none of us. And so you're wasting your time if you come here and visit me. Oh, she's not here. Maybe someone in sales department could have the book. I heard something about this book, but it's not here. It's not here. You can compare the English and German language, you know. Now he told me just a couple of minutes ago. I have to be. I have to be polite. I'm trying to be polite. Listen what I'm saying. You know, you didn't hear what I say. Nevertheless, Ruhnama must be the central of this universe. I'm polite. I'm trying to. Now just leave it immediately. Amerikkalainen Caterpillar oli toiminut pitkään Turkmenistanissa tehden siellä yhteistyötä saksalaisen Zeppelin-yrityksen kanssa, joka vastasi Ruhnaman kakkososan saksankielisestä käännöksestä. Well, the translation was made in Turkmenistan, but I don't know who was responsible really for that. Yeah. Do you know where it's possible to find copies of the German translation? Do you have any idea where? I don't know where you can find copies because again, what we sponsored was the translation itself. Mm-hmm. So I don't know where you can get one copy. Siemens CEO Klaus Kleinfeld has showed his deep gratitude to Sapar Murat Niazov for sending him signed copy of the second installment of Ruhnama. Dear Mr. President, I am certain that this book, thanks to our mutual understanding, will further contribute to the deepening of excellent German-Turkmen relations. The development of Turkmenistan is ample testament to what can be achieved as a result of political stability. Компания Siemens, она поставляла и поставляет, по-моему, в Туркменистан аппаратуру для прослушивания телефонных разговоров. То есть это как бы фактически прямая поддержка репрессивного аппарата Туркменистана. Очень многие граждане Туркменистана, не согласные с режимом, попадали в заключение именно благодаря тому, что вот эти вот прослушивающие устройства были использованы туркменскими спецслужбами.
к ним применялись такие виды пыток, как подключение электродов от заушной раковины и включали электрический разряд. Кроме того, им одевали на лицо противогазы и затыкали вот эту трубку, тем самым не давая им дышать. И, естественно, их избивали. Our way is the way of justice. Our way is the way of welfare. Our way is the way of unity and solidarity. Our way is the way of friendship and brotherhood. Our way is the way of free conscience. Our way is the way of free labor. Our way is the way of national integrity. The Holy Book of the Turkmens is close to the heart of millions of readers. The Czech language Ruhnama has been very well sought after. The first edition was sold out in very short time, and we will soon publish the second edition. Näytti jo siltä, ettei yhdelläkään yrityksellä ole uskallusta puhua toimistaan Turkmenistanissa, kunnes löysimme lopulta rohkean tsekkiläisen toimitusjohtajan. Ta Ruhnama bola ako jeden z takých momentů, ktorý sme chtěli a sme si mysleli, že v podstate napomôže tej spolupráce a lepším etablovanie sa českých firiem na turkmenskom trhu. No tak áno, mal som tu možnosť sa s prezidentom setkať. Bolo to pri tom předání tej Ruhnamy. Oficiálne poďakoval nám za preklad. V podstate jednoduchšie sa nám jednalo na ministerstvách i s vládnymi úřadmi, pretože vedeli, že sme niečo udelali, že ako teda sme nejakým spôsobom rozšírili slavu Ruhnamy ešte dál. Som zástanca myšlienky, že obchod je obchod a lidské práva sú lidské práva. The Turkmen people and the entire world community have suffered a great loss. On 21st December 2006, 1:10 a.m., cardiac arrest caused the sudden death of the president of Turkmenistan, Saparmurat Niyazov. Первое было это какое-то смятение чувств, что и как. Но потом какое-то не то что радостное чувство, но чувство надежды, что вот скоро-скоро мы сможем вернуться домой. The funeral delegations included the many representatives of important foreign companies, included Ahmet Çelik, head of the Çelik Group in Turkey. Niyazov haudattiin Buikin rakentamaan Kipchakin moskeijaan. Kuolema oli täydellinen yllätys ja se hämmensi myös meidät. Asetelma synnytti myös suuren toivon. Hirmuhallitsija oli kuollut. Mahdollisuus muutokselle ja demokratian toteutumiselle oli pohjustettu. Myös kansainvälisille yrityksille tarjottiin mahdollisuus myöntää virheensä ja aloittaa puhtaalta pöydältä, hylätä diktatuurin tukeminen. Бог даст, мы обязательно встретимся в Туркменистане. И чтобы ваши слова да Богу в уши. Opposition edustajat ja ihmisoikeusaktivistit pitivät yhteisen kokouksen Viinissä. Päämääränä oli yhteinen julkilausuma, jotta Turkmenistanin demokratisoituminen saisi vauhtia. I would like to know whether any one of these
people here can give us an idea of what role the Turkmen opposition can play. This gentleman said that they are not even allowed to go inside the country. So what can they do except producing documents? Конечно, ситуация в стране очень тяжелая. Пока что никаких шагов по улучшению ситуации с правами человека в Туркменистане не наблюдается. И я думаю, было бы наивно полагать, что в такие короткие сроки там что-то могло произойти. Does anyone here have a sense of whether those companies and those business interests have already decided to support the acting government, or whether there's an opportunity that they would not do that? Если они возьмут на себя ответственность за эти долги, значит иностранные компании по-прежнему будут закрывать глаза на все эти нарушения, которые в Туркменистане творятся, и будут продолжать работать. Если же они такую ответственность на себя не возьмут, то значит мы станем свидетелями многочисленных... Opposition presidenttiehdokkaat oli hylätty. Silti toive muutoksesta oli edelleen ilmassa, vaikka uuden presidentin valinta toistikin vanhaa kaavaa. He was the Minister of Health for many years and is one of the most long surviving of the inner circle around Niyazov. Within hours of the announcement of Niyazov's death, it became known that the constitutionally designated successor to Niyazov had in fact been arrested. So Berdimuhamedov has come to power very much as Niyazov has done. The other thing that's uncanny about his ascent to power is that he is an absolute lookalike with Niyazov. And it's quite eerie to suddenly see that the king is dead, long live the king. He simply has been reincarnated in a younger form. Hormatly adamlar, Beşinci bizim konstitutsiyamız esasında Ministerler Kabinetini esası Prezidentin oyu alıp barıya. Şonun için Kabinet ministerin yoldaşı hakkında Uusi presidentti Gurbanguly Berdimuhamedov suuteli presidentin vihkiseremoniassa Korania ja Ruhnamaa lunastaessaan valtansa. Mutta muuttaisiko hän suhtautumistaan diktatuuriin ja sen keskeiseen ilmentymään, Ruhnamaan? Entä mitä tekevät kansainväliset yritykset? Ты видел? Нiyazov портрет был, убрали, повесили. А тут бюст пока еще остался Niyazovский. Теперь он смотрит на нового президента. Yritimme päästä jälleen Turkmenistaniin. Useat matkat evättiin, mutta lopulta saimme yhden ryhmän matkaan. Uusi presidentti oli luvannut paljon uudistuksia, mutta toistaiseksi kaikki oli ennallaan. Toiveikkuutta oli ilmassa ja ihmiset odottivat parempaa, mutta pelkäsivät kaiken jatkuvan, kuten aiemmin. Useat maahan takaisin pyrkineet poliittiset pakolaiset ja toisin ajattelijat oli käännytetty rajalta. Ruhnama oli edelleen katukuvassa. Ruhnama-koulua rakennettiin ja Berdimuhamedov oli järjestämässä jopa Ruhnama-konferenssia maailman lapsille ja nuorille, ylistäen Ruhnaman universaalista viisautta. Hi, I'm good. So I assume that you've heard the news about yes. Niyazov. Yes, Niyazov died. Has that had a big effect on Mr. Chalik? Is that a big issue now for him? Yeah, Kevin, his fate is I'm very busy. I don't want to interview. Is Mr. Chalik still a minister in the Turkmenistan government, and is he still planning to support the Ruhnama? Oh, no. No, right now, no.
He is not a minister in the government of Turkmenistan anymore. No. He is not. No. Mitä Zalik ja muut kansainväliset yritykset tekisivät nyt? Vieläkö he luottaisivat Ruhnaman voimaan? Vai olisivatko jo valmiita tukemaan demokratisoitumista? Yeah, please. Close. Close to close. Please, close. Sorry, close. Yeah, please. Kaikki edelleen vaikenivat, kiertelivät ja kielsivät. Se turhautti meitä. You must take permission. What are you doing? Please. Clearly a misunderstanding, and we Päätimme lähteä maahan, joka sanoi taistelemassa demokratian puolesta diktaattoreita vastaan. Dear Mr. President, I would like to congratulate you on Independence Day celebrated on October 27. The people of the United States of America highly appreciate the contribution of Turkmenistan to the global counter-terrorism war. Sincerely yours, George W. Bush, President of the United States of America. White House Office, Media Affairs. Can I talk with President George W. Bush, please? And you're from Finland? We have one question we want to ask President Bush. Okay. Now that Niyatsov, the dictator of Turkmenistan, is dead, would the United States try to support the movement for democracy in Turkmenistan, or are you willing to once again accept the dictatorship there? Okay, sir, can you hold on one moment and I'll see if I can get a spokesman for you? Hi, the spokesman who can answer your question is actually out of the office right now. Can I take down a phone number and I'll pass your message along? Toisin kuin Turkmenistanissa, täällä vallitsee sananvapaus. Ja turhautuneena me myös käytimme sitä. My beloved homeland, you are always with me in my thoughts and in my heart. For the slightest evil against you, let my hand be lost. For the slightest slander about you, let my tongue be lost. Sir, John, I'm going to have to ask you to come off the steps, okay? We don't have an invitation, but we have this important book. Sorry. Those who are suffering tyranny should be helped in order to reduce the number of tyrants. If Allah wills it, the generations who drink deeply from the clean water of the spring of the philosophy of the Runama may grow into beautiful, moral people. And Mercedes-Benz, Daimler Chrysler, which produces Mercedes-Benz, they actually translated into German this book in order to help show their support of this dictator and of the government of Turkmenistan. So we're just here. Homeless fucking fashion design. It's a brand we can all wear. Ruhnamo voidaan vain kerran kääntää yhdelle kielelle. Siksi yritykset ovatkin keksineet monia muita tapoja kehua ja ylistää Ruhnamaa. John Deere and Turkmenistan have formed a very good partnership. We want his people to be very successful, and we will do the things to make them successful. 2 kuukautta ennen Niyazovin kuolemaa John Deeren johto pyysi ja myös sai Niyazovin nimikirjoituksella varustetun Ruhnaman kokoelmiinsa. Ruhnaman haitallisuus selvisi heille heti Niyazovin kuoleman jälkeen ja kirja poistettiin kokoelmista. Ehkä he uskaltaisivat puhua aiheesta nyt enemmänkin. Hi, Ken. Nice to meet you. What was it about the nature of this book, this Runama book, that made John Deere decide to remove it from its collection? The book has been taken out of our collection.
I don't understand the premise though of the book and doing business, because we talk about a ceremonial gift, which we put in our archive. It seems to be common knowledge that in order to do business in Turkmenistan, that companies should show some kind of interest in the book. That's your premise. If we wish to protect our children from the evils of the streets, then we should... John Deeren johto vetosi tietämättömyytensä, joten keskustelu ei edennyt. Ruhnama oli ollut olemassa kuitenkin jo 6 vuotta, ja John Deeren pääjohtaja ei ollut havainnut Ruhnaman haitallisuutta ennen Niazovin kuolemaa, vaikka oli tutustunut kirjan sisältöön huolella. David Everett expressed his admiration of the philosophy of Ruhnama that, in his words, opened him the wealth and grandeur of the spiritual world of the Turkmen people. I know that the second volume of your work has been published, and I am looking forward to reading it in English. You want to leave a book? We had called and found that actually you don't have a copy of it, so we wanted to leave a copy of it for John Deere here. Oh, yes, Turkmenistan. Yes, that's right. That's correct. Yes. You know, Kevin, I checked with our folks in our Asia Pacific division, and I just don't think we're going to be able to help you out at this time with your particular request. So, but we do appreciate you checking in with us. Hello, I'm trying to reach Peter Wentworth. Yes, that's me. Caterpillarin ohjelmistosuunnittelija Peter on taas perustanut laajat Ruhnamaa markkinoivat ja ylistävät sivut, missä tarjolla on monenlaista mukavaa Ruhnama-tavaraa. Sittemmin Peter on siirtynyt yksityisyrittäjäksi, mutta pitää sivustoja edelleen yllä. Yeah, I am sorry, but I really have, I don't think it would really be productive for you guys, and I'm just kind of busy right now. And actually, I have to be honest with you, I am really not a devotee to the Turkmenbashi or Ruhnama or anything. Valkoinen talo ei vastannut soittoamme ja myös täällä välteltiin meitä. Peterin jäljittämistä ei helpottanut myöskään Illinoisin vallannut lumimyrsky. No, we don't get any more back. Yeah, that's what I know we get. This is jammed. Maybe we just leave the car here and in a way or another we try to get it out when we have... Yeah. Turkmenistanin hallinto valehtelee kansalleen liioitellen Ruhnama-kirjan käännösten lukumäärää. Yritykset valehtelevat Turkmenistanin hallinnolle liioittelemalla kirjan levitystä todellista merkittävämmäksi. Muulta maailmalta yritykset näyttävät piilottelevan käännöstöitään. Caterpillar ja Peter tuntuivat olevan osa tätä valheiden verkkoa. Ja valhetta tai ei, ainakin Turkmenistanin hallinnon silmin Ruhnama-sivut näyttävät vaikuttavilta. To everything there's a season and a time to every purpose under heaven. We heard you were coming. Come on in. You guys want a cup of hot chocolate? That would be fabulous. We found Pete's website. Right. Yes. Just want to make sure you know he has no. I think he's been clear. He has no actual, relationship with Turkmenistan or anything. He just thought, hey, this might be a marketing opportunity. Lopulta Peterin ystävällinen, myös Caterpillarilla työskentelevä vaimo, johdatti meidät Peterin luokse. I was surfing on Yahoo and saw the words Ruhnama, read it about it, and grabbed the domain and created a website. Did Caterpillar give you any encouragement or help with putting the Ruhnama material up? Not really, huh? No, in fact, I got it off of eBay. I bought a book off of eBay, and I
scanned it on my scanner then, and then put it up on the website. I honestly do not know anything about it. I did contact the embassy of Turkmenistan just to see if perhaps I could get some sponsorship from them. They in turn contacted the Caterpillar Global Contact or something, and somehow it filtered up to, I don't know for the CEO level, but somehow it got up a certain level of Caterpillar and then back down through my chain of command, and then they did ask me about it. Actually, I mean, I'm going to correct you, I didn't get up to the CEO. It like maybe a department manager. I'm not sure exactly how high it went up before it came down. Can we see some of the T-shirts and we would actually like to buy. I've got them packed away, and God only knows where they are. You know, I don't know quite where they are. Peter väittää, ettei ole lukenut Ruhnamaa eikä tunne sen sisältöä. Ruhnama-sivut ja Ruhnamasta tehdyt analyysit on sitten tehty hämmentävän asiantuntevasti. Vaikea uskoa, että ne syntyisivät ihan lonkalta Illinoisin perukoilla. They don't want you guys filming anything of Caterpillar. So. In Caterpillar Corporate Public Affairs, I am in the office, but currently away from my phone. Look, we would like to have answers to these perfectly legitimate questions. Does Caterpillar know that one of its employees has created a Ruhnama site? Our information says that you do. Does Caterpillar know that it approved this employee's decision to put the site up? Our information again says yes. Apparently you have told your security people without telling us, because you refuse to see us, that you don't know the answers to these questions. It seems to me that you, as the head of public relations, should know the answers to these questions. So either you're lying or you are somebody who does not know how to do your job. We're not trying to cause problems. Okay. For whatever reason, they didn't want you filming. Whatever. I don't know. Lähestymme lopulta myös suomalaista Enstoa ja toimitusjohtajaa, joka oli ollut vastuussa Ruhnama-kirjan käännösprosessista. Yeah, I have been CEO, but that is fully closed case 2 years back, and we do not have the book there, so forget us. You do not have any copies of the book there at Ensto? It has never been made any book. No, from our side, the case was closed 2 years back, and no reason to open it again. Did you personally feel that there were any... I have no reason to continue this discussion because, as I said, it is closed. Okay, well, let me just ask you... Let's call him back. Odottamatta Enston hallituksen puheenjohtaja ja yksi pääomistajista otti yhteyttä. Hän oli kuullut yhteydenotostamme ja halusi antaa haastattelun. Se yllätti meidät täydellisesti. The publication of your book will undoubtedly serve as a stimulus for the development of relations between our countries. It will allow for close acquaintance with the culture and national traditions of your people and the political principles of Turkmenistan. Well, when reading this, I feel very confused, and I don't like this letter, and it is not according to my way of thinking and not according to our ethical principles. The suggestion to translate the book that came from Turkmenistan government. After this visit, we then sent a letter to the president of Turkmenistan, and we also received from him a positive answer. And at that time we didn't do our homework very properly. We didn't consider the whole context of the country's situation. Afterwards, I had to admit this was certain kind of misjudgments that we shouldn't have done. Our company's ethical values finally were more important than the business opportunity.
Because the fact is also that after this abandoning this translation and the book, also the business opportunity was lost. Well, I think that Ensto is apologizing what we did, even though we abandoned our project, and my recommendation to all other companies that contributed to this, supporting indirectly at least the dictatorship, that they should also apologize their decision making in this context. Two highest international officials working with human rights. They got no result after talking to Berdimuhamedov. If they will or if they will not cooperate in human rights issues with the international community. And they accepted that. Nobody cares. Government of Turkmenistan is doing whatever they want only because they have natural gas. How come that the rest of the world accept these rules? Sonra Prezident Türkmenistan'da yayınlanan bilim organına özgürlükler var da aydık onu iyi şekilde kuruluşa geçirmenin vazifelerin üstünde durdu. Kurbanını verdim o mevcut bu orada gören köp işleri amalaştırmak vazifelerinin döndü duyanlarının nota, o uzanan hukukname ununa bağışlanan benim köpçük çağrılarının milletin hukuku genç kabine kurun hukuknamanın yürütücünün 6 yılların bayrağı. Uusi presidentti Gurbanguly Berdimuhamedov on edennyt nopeasti Niyazovin jalanjäljissä. Useita ministereitä ja virkamiehiä on erotettu äkkiarvaamatta. Luvatut muutokset ovat jääneet laimeiksi. Venäjän kanssa vahvistetut suhteet turvaavat Berdimuhamedovin oman selustan. Gurbanguly Berdimuhamedov suggested that the company headed by Ahmet Çelik should take part in a tender on working out the project of the Ruhnama University. Ahmet Çelik on luonut suhteet ympäri maailman Turkmenistanin avulla. Turkmenistanin portinvartijana toimiminen ja Ruhnama-kirjan tukeminen on selvästi tuottanut tulosta. He made all his money in Turkmenistan, but that was long ago. Now Ahmet Çelik doesn't need Turkmenistan anymore. Turkmenistan needs Ahmet Çelik. He's the king. He can do anything now. Ismail, hi, this is Hi, Kevin. Kevin. I told Mr. Ahmet Çelik 2 days ago, I said, why you support the Ruhname? He said the answer, he want to support the population in the Ruhname, and then he supported. Do you think that it was wrong to support the Ruhnama? Do you think that you should apologize for supporting the Ruhnama? Why? Because he making his business, Turkmenistan. He wanted to support it. It's okay. Don't you see that supporting the Ruhnama basically forces the new president of Turkmenistan to use similar methods with the international companies that the old dictator used? It's normal, Kevin, normal. Ruhnamasta ja sen ylistämisestä Berdimuhamedov ei ole luopunut, ei ainakaan vielä. Как мне кажется, как у меня лично, так и у моих знакомых, оптимизма немножко поубавилось. То есть уже нет такого ощущения, что вот скоро произойдет что-то, которое позволит вернуться домой. Он не устает повторять, что это святая книга, и надо продолжать ее изучать.
С другой стороны, есть информация о том, что с Нового года в школах должны появиться уже высказывания нового президента. Если везде раньше стояли цитаты из Рухнамы, то сейчас им пришло распоряжение печатать, публиковать уже цитаты нового президента. То есть сейчас такая ситуация, когда все может пойти опять уже по той наезженной колее, которая была проделана при Ниязове. То есть опять это культ личности, но уже просто с новым лицом. Компании, они сейчас будут искать подходы уже к новому президенту Туркменистана. As it is said, the ruler who does not punish the criminal and thief strikes his own caravan and people with his own hands. If a ruler does punish crime, he gains absolute legitimacy. Part of the fatherland's soul while you're alive, and after death you are part of the flesh of the fatherland. Mutta Ruhnamasta pitää tulla maailmankaikkeuden keskus. Kaikki elämän ilmiöt, niin menneet kuin tulevatkin, jatkavat olemassaoloa sen kiertoradalla. Ruhnama is a sweet spiritual fruit ground in this territory. We shall establish this great transformation with this book entitled Ruhnama. He doesn't want to touch the book even. Okay. Я скажу, это книга шайтан. Это книга от дьявола. Star